Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, baraka, salama kita pada salama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, yaitu hikmah maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh Nagurta Ustaz Kiai Haji Kamarudin Sa'na SAG dari Sengkang Kabupaten Wajo kepada Lena Gurta dengan maka telu ajok kangetta narikon katomate ye naritu kopura ni ilam tomatewi niga si itulung keluarga yang ditinggalkan berduka itu kasih ya tona ropaco baka minamawar nariko amateki. Coba bayangkan jara nama kokoi bola tali masih bola mega tak telu mani angka to tak dua mani aja nana dua telu ni bawa si bola namate sedi pasti kita kejenna kemi tapi kong ke bali boleh kasih joka iki apa tujuannya wa ta'awanu alal birri na ramping ki wirik kada tongeng tega na wirik kada tongeng yang ke dasarna poler ya korangi nan nia poler ya hadesai makoto paro pattarona topan ritata maka telu na pojito puang Allah Ta'ala na pojito pada tarupatau wa inista keradeka akerade tahu nareko minrengi bali bolata pinrengan lalu nasana bitta karo di nareko minrengi pinrengan lalu tapi maka de guru tak iri tami yolo iero to minrenge na perlu ala de tongega de toga na lomi mala kono-konoken pangkat tu lomi mala kono-konoken kamu tuh motorona tapi motorok baru motorok na bali bolana melo tu ya sama motorok baru jadi ninrengi kede gurta aja mau pinrang apa capu itu apalan pak lomi pakai kono-kono ya angka gagana tapi masuk mangat tu sedih nareko jilbab na bali bolana ninreng cenya diwasa bu komisengka masuk mangat tu nareko wajun na bali bolana ninreng masuk mangatto na reko perhiasan na bali bolana ninra maka de gurut ta ke Jamirul Amri yetu na reko minra ki idi benewe ipakasiri itu lakai kada mage kita panita bali bolana kada yetu mbo jilbab na yanu ninra ipakasiri itu lakai maka da warak den ulle meling jilbab benena yero pale naseng ko terpaksa ki minreng aja lalo na iye ni tewe tawe aga na po nase pakai andala na tinra dito ni tawe ada tinra pakai luar tapi ini memang nareko benar-benar ma perlu lade kasih tabanto ya seng itu mega apalan na ko yereng tawe mega pi apalan na ko pinreng itu minreng kada mage na sabak butula dai kasih wek katalu ni mapikiri kada to ni benena joka ni minra ko bali bola katu kasi anata ipasuni ko si kolewe na rekode nakamaja na de toga gamaka na mon rewe ta sida pito setayo lamana marak kamang ko di pala paya tu burane masiri la da tu minra sesa joka ni masiri ka seding pada muka pada luar nagalu memenang kalau kami joka ni kasih wah joka kasih na rekolat tu ni deni sepau ya aga na rona lopau berarti ma perlu lah itu ada na di na tapi itu tukang iri selomin ra kada wae no pari ma ko ke di kadang tikai de gaga si dupa dena tu kasih napo tawe ini nasa nabi tae wa inista keradeka akradetahu nomor 4 wa in a'wasa satartahu
nareko engka cacanna bali bolata kita tutupi. Aja nai di lele cerita jakna bali bolata. Aja nai di lele rampe cerita kiri kanan. Ni semua yan magi. Boting itu wani, boting meng. Ni semua kira na siala. Nika, gatu tigandeng sewani. Dia nawat di. Jadi kong kacacana ini tutupi. Namanya riseng kada tahu. Bali bola ki gerian, bali bola ka. Maka gerah, dia sedih. Tahu itu maka dah. Dia sedih ya. Bali bola ka. Kita tutupi. Magi. Nasaba asan namo pa cacan. Tak salah mi kasih na pegawe. Kaliru mi kasih na pegawe. Nigi tau. Lenrung ya cacan na padan na ripancaji. Yaitu matur sori monri puang Allah Ta'ala tosi lenrungi wi acacan. Ada nak kurampe kamana ti. Pacapura rampe kirana watewe. Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko engka persoalanna engka susana akoi sempajange na nauka susana. Sangka puang Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sininna wawammata ello tuluki tega ki nonro men lo tulung ko puang Allah Ta'ala feko ki carata men lo tulung bis-sabri asak barakeng. Yang kedua as-shalah sempajang. Padang kamana tu susah tak? Padang kamana perita. Ajak nak ketahui melotuluki. Tapi koki puang Allah Ta'ala. Koki carata melotuluki puang Allah Ta'ala sempajak ki. Koki carana melotuluki lewat sempajang. Illa dua ki ko sempajang. Maka dia gurutta ukali si dendre di narik koki nak sempajang min ledua de tamit tamat tajeng. Maka dah magi nasabak berhubungan langsung ki si bawa puang Allah Ta'ala si sumpul langsung ki puang Allah Ta'ala yaitu si narik ko saliwas sempajang melalui malaikat itu. Melalui malaikat tu reki mas sempajang yena parela dua tae na pataraka malaikae loriola biran na puang Allah Ta'ala yaitu sinariko koki lala sempajang mela dua langsung ki marelo ke puang Allah Ta'ala tega na tujun na puang naseng risuju pacapureta pole risempajata aja na yolo nak ko sampaja paraluewe ipake kona sampaja sunnata ya tona tunamega rupana sampaja sunna iena ro rupa-rupana persoalange melo diselesaikan loki jok kasi di kampung ta selesela ki maga lalenge depa nang kakole lalenge elo tulu ki kesampajange. Kada ni nabita engka tu yasa sempaja sunnah alla leung salat sunnah musafir risuju pacapureta are launi ripuang Allah Ta'ala asana reko mak bicarogi ki rusa sempajang tasapa ni bicara rakna nadi kuiseng ni bicara rakna bicara Qur'anna bicarogi ni tapi aja tapake do lilata atitta na marilo doang ajak na lepakang ilila suju pacapureng saman na makka dia titta puang idi mi mapas salama pole to mi ko idi asalama kang puang tapas salama ka kasi puang lino akhira tilomeni lino akhira aja na lo lesu bakaman na lesu ni dena to salama ani tilomeni ni lino akhira mafarida alli koni suju pacapurenge engka na yasa sampaja duha teloni ke puang Allah Ta'ala puang tawereka kasih asa genang tapak baraka ke kak jama-jamaku puang tapak baraka ke kak daliku puang
Magi canya kesampaja paraluewi taro. Aga na nareko. Tito mela dua na tahiya na tawe. Mak beresalan ni tawe dia pa na paja parila dua ta. Jaji parila dua ngi. Salah kacurangi. Jadi kuni sampaja sunata. Ilaw ni kepo ng Allah Ta'ala. Apa po ng Allah Ta'ala tu malaki dali. Ang kagagaya minasay. Di pa nakajajiang. Sampaja haja ni. Suju pacapura. Po ama perlulada na kasi po tatulog ka. Si garu-garu pa penadingi. Ko sampaja tahajue. Po tapatananga ka pa penadiku po. Tilaw ni kepo ng Allah Ta'ala. Ang kagagat ini sa tega na di ifigaw kasi asa sampaja istihara koni romarilo ipuang tajalo ka kapuang tega coco kuya tega pa diolo mega dosa mega tasalang sampaja tobaki ipua ta dampeng kapuang nakule na kasipua melo manisawa sampaja magaribi nakulina kasi po deslo aberejama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kok sampajang muka susata. Kok sampajang muka sarata. Pada mega tu susata mega sarata. Kuni sampajang. We na di wisangi. Sampajang aga no pake di kada magi anak-anak di gaga. Di ka mamuka. Ya. Narekon kaditi sama kada sampajang aga no pake ngangi sampajang mutla. Katiasa sampai jamut lah. Pacapur sujud dan akorti law ni kefong Allah Ta'ala. Apalagi kalau air mata menitis luar biasa. Yaitu matata na parakai wi malaikae. Ia na tumatu air mata menitis di kala salat. Ia na tumatu padewi api narana kapacalan na pong Allah Ta'ala. Jadi sini na to malabiki yang kaya masir pong Allah Ta'ala. Lesuka pemadi Nabi tataluk ya ceri akidah na apa sewana ke puang Allah Ta'ala na pak diole perintah na puang Allah Ta'ala ibanding perintah na pada nari pancaji. Yang kedua ibadah na Nabi tayak ke ceri aja na to sapa ibadah-ibadah baru pada pesantren As-Zaitun misalnya di aja na moro na pegok Nabi ta ditoni rule pegok manang. Kemudian yang ketiga ampe kedona Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya roh kira-kira kurang pengakiri lanai watewe mamuari bari puang Allah Ta'ala barakana ada puda pungeta malumui kia ceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufiq wa nur saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya wahidu ya man yansana minar rizqi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbis izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Ikmah Maulid disampaikan oleh Alina Guruta Ustaz Kiai Haji Kamarudin Sana dari Kabupaten Lajok. Kepada Alina Guruta saya mewakili seluruh jemaah mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ada nalau jamain wabillahi taufiq. Assalamualaikum.